Manong Nemy jak nakaturog ka rin ng rabi. Kaslak lamay ang angin nga bimangon nga napaniti kusina. Nga nakaluto at gaya man anak ko. Good morning, anak. Kino na kakinablawan Manong Nemy dati-dati. Ngayon saan nakasinong bata. Isot naman ng ilokat iti store Manong Nemy. Isot daglako tinasapa. Nga lamigin matang. Hindi agsublit eskwela, Manong Nemy, di man nagbasa na. Kinasarita na, ma. Di akong madamag pa yung pastrikin nyo na yung halakay dito yung nagtipalay. Tanwaramidan nyo na ita. Kagura kayo. Nangruna no pasang bayan nyo ida ditoy, kadagnaed da ditoy. Mapasubli yung man na diyang asawa yung siyak ti mapukaw yun. Anak, anya talamidam. Ure kita graduara ko. Kayak ng biyagan, bibiyag ko. Anak, sa mga sawan ti kasta. Isungod ko warning kayo, balbalagan kayo. Hindi ka dito nga mamo, kapastrikin nyo na diyang alakay dito. So, ang saan nyo halangin nga ramin? Alawan. Naisot ko na. Sabi ko, mata, masilawan ti panunot mo. Awan, pero ba ka pa kasilawan ti panunot ko? Mama, nasibang ti panunot ko. Sige na kun. Sige anak, nagananad ka. Ini agsubli Manong Nemy Densyo kaduana ni Desilin. Imbagat kan kuha na tinapasama. Dabno saan nakakagurat anak mo? Dito nga rutin di mo uding yung may meditoy. Lorna. Kadigat met ano? Gabo kada kami kat gurahin na kada anak ta. Gabo kada kami kat mapukaw mo ki anak ta. Densyo, no, saan nga da kayo ti umay dito? Bayan nyo ti siyak ti umay dyan balay yo. No, anya man ti kasapulan nyo. Edad ko, nanarunay ti kasapulam nga agas. Kasano nang maamuan ni Lili data. Saan nga tamat, ngayon numamuan na awan ti maramid ko. Kahit ka nga tulungan, kahit kayo nga tulungan. Kaya mo na. Noamok lang kumakas na kinasyahat mo, Lorna. May babawik kumapay lang hindi tinalpasan nga napasama. May babawik lang kumakas. Kaya na nagsagak tulungan na yung matay na mapakawan na kumamit ni Lili. Parang may kanak to tikong daw ay mag-isarita ka ko. Manong Nemy, limad, iti anak ko, ti panang tultulong ko ka nagiti agama. Tinulungak met, Manong Nemy, ni Desilin, nga simrek, iti asadig nga karinderya, ti balayda, tapno di kasta kita. Agubra, tapno adamat mapakahod na ako. Naging nga, nagtultuloy nga naidalit ni Densyo. Kat kapilitan Manong Nemy nga naipan iti ospital.
Aging ka manong Nemy nga naduktalan ti anak ko ti aramido. Kat kastawan iti pungtut na. Hindi mamuan na ti amin. Tiyak kurso na ito na itong inaramid yung mama. Anak. Itigahim na limit ka sa sarukaran nyo dagiti kama. Natulungan nyo ida. Nga may ibusen ti puunan tayo ti store. Gabo ka takwada. Anak. Ulit-ulit at dumawat ti pamakawan mo. No talagang kagura na tinaramid ko. Talaga kagura ka. Kat na itultuloy mo tikas ng haramidan. Yorobot ko na kita rawatek. Santo nga sika. Tikaduak no bartsak no gratuar. Anak. Matbatayan ni papang mo. Ada ti ospital. Di mo ka di kayat ngay kantikon daway. Sakbay nga matay ngagpakawan kang ka. Nalagsak ka ding agbiag, nuad na matay nga saan mo mapakawanan na. Saan nga sinsyente na nabid na karata mama. Nalipatan nyo ka din. Nga pinanawan na idi, tiyempo nga data kong batek kasapulan titulog na. Sakit ita. Nga po tayo suntek kasapulan titulong. Nagsubli na kaslawan ten yaman na. At panunod kay kumamit. Saan nga nasken pa nga awatan nyo? Tikasken ko na mama. Ruwe na anak. Ulitin. Saan ka pinadakkel nga kastoy ti ugali ken aramid mo. Nalipatam ka din sa ngibagak nga ore kas jay ti amam ket masapul nga respetarem ken ayatem. Amok dayta mama. Tamanipot kinaubing ko. Dinamilidak iti nasya ta kababalin. Pinadakkeldak nga daan tinaunag nga panagraem iti ama. Ngim iso na nga mismo tinangpukaw ka na kita gaputik aramid na. Anak, damagak man ka na kayo, ma. Hindi agpakpakaasi tayo kang kuha na tapno saan na tayo panawan. Nga arig na nagparintuman kayo ti asangwadan na. Ngay narakopyo, ngay nagikyo na gitidapan na. Dinangag na ka di ba nagpakpakaasi ta? Saan? Sa ita. Awan ti rumbeng nga kasangit yo kasta mama. Saan ka di ba nga naibos ti luwayo? Malagip yun di. Pimanawan ni Sona at dandani kay pakid na matay. Nga kasla napatpatig dahil yan, nalakay nga miti siya. Malagip yun ka di mama. Malagip yun. Idaw-dawat ko itan ka masilawan ko matipanood. Kidaw ti ina da ito eh. Nasanak to nga kidaw kang kanan. Ingka kumasarong karan ti amam para ti maudo-ugon tao ay pangasim. Pinugustuhan nakti anak ko manong Nemy. Ipagpagapok ka na kayo, mama. Alawan. Para iti maudi akong daway, bakit nga saan? Mabanggo ka sa rita rin dyan alakay. Papa ko na. O sige, papa no papa. Aramilag dito sa nga gapo kang kuhanan no dikit gapo ka na kayo. Sige. Kuyogan na, mapantay ito ospital nga ayan na.
Kalpasan ti Manong atawen Manong Nemy. Karatarator ko layang hindi elementarya dahil di na udya pa nakakita. Ti babaero mamartek nga ama. Nga panaw ka na kami. Iti ospital nga naka-combinan na kaslasan nga iso. Narukupen di bagina. Kasalamaisan nga bangkay ti panagkitak. Kabutan na nagdag ti panagkutong. Kumyawan di kiti kudil na Manong Nemy. Idi madlaw na nga da. Idi madlaw ti anak ko Manong Nemy nga da ni ti sibay na. Nakita. Nagmulagat. Kinita na ti anak ko Manong Nemy. Kanangig ko naman pa'y nakapsot ti timag na. Roy na, anak. Lili, anak ko. Kaya managtanda ka. Pakawarin na ko, ma. Lili, anak ko. Pakawan na. Edi talyawag ta anak ko Manong Nemy kaslawaran yaman, kaslawan nangig na. Nabagkid-kid di ti parang parang na iti amana. Nga di sublat ko akitain ti asawak tumtumrem dagiti luana. Intuloy na nagbalikas. Nadagdagan siyempre ni Lili. Lili, anak. Diya ka mo no apay nga naramid ko tikas diya kada kayo. Kinimamang mo. Lagadagdagas nga ma. Hamong ka diyan ako. Empang panakil ka. Tanadaanak ti anakas kang ka iti kinaimbag. Ninaminsan kat sanak nga na iturid idi nga inapa. Ken sinong bata ni Diubing ka. Ega managmat ka dagiti nakaukrat ng takyag mo. Ken kastamat ti ka-adam ditoy. Ken sabay kumata mapakawanak. Ken maawat nak. Para iti maud-udin nga kundaway. Ken gidawag kumakan ka anak ko. Nga awatem kumatikapsat mo ni Desilin. Nangrunay doon awan akon. Sabon to ko mga baybayan. Tikapsat mo. Liliana. Manong Nemy, idi sublat ko akitain ni Lili nga anak ko. Tumtumremen di kitiluana. Napartak. Ngagar arubusan di kitikaluha. Laging ka Manong Nemy, nga inala ti anak ko ti may nga dakulap ti amana. Pinatpatan na. At nangig ko nga mismo Manong Nemy kadag iti balikas na. Papa, si papakawan akon kang ka. Kat pakawanan dagmet. Iti pa nangimulag itigura ka na. Pakawanan lang kumamat, Papa. Pag-asiyo. Naisurotak na nagarubos mo't dagiti luwak. Kadagita nga nangig ko nga balikas ti anak ko iti ama naman. Nangaro na langaro din iti arakupen di Lili ti ama na. Uwain Manong Nemy. Nga ti panagriknag kat kasla na parot dagiti dagansan iti barukong ko. Uwain nga po iti data nga nakitak nga eksena. Ti panagin narakop dagiti agama. Ti makadagas Manong Nemy.
Ididita nga pa nagpinakawa, wano pa nagpalangpakawanan ti anak mi, ti amana. Ididita mo't lang nga oras manong Nemy at nagpakadan ni Densyo. Ang kama ng anak, di ba lang pakawan mo kanya? Naragsaka ko't namatay. Ni ading mo, ni Daiselin, italikukin ka. Kada kayo kini mamang mo. Saan nyo nga baybayan, Sona? Matayak man nga madda ni Daiselin nga kasukat ko. Taragsaga ko na tay. Na nakapagpakawan kan pinakawan ako. Indakon. Siyak ti sinmuglat manon Nemy nakisarita ti asawag. Densyo saan? Anat serbi na nagsubli ka no panahon na kami matlaing. Densyo. Manong Nemy nagikisat na saanin ng mga angas pa iti asawa. At nangikot as taon ni matinanog og dalili ka ni Daiselin. Awalan. Labing pinsanan nga awalan ni Densyo Manong. Simumlat na iti anak ko Manong Nemy kat ko na. Papa! Nung ano pa nga nabukoy ng ti pamilya tayo, isumat man ng ti papalaw yo. Nagtalaw kay idin sa ita, talawad na kami manen, kasang kay itong nagsubsubli. Papa! Simumlat-lat ko nagsangit ni Daiselin. Anong Nemy? Nagkariyak na saan ko mabaybayan, ti putot ti asawak ti sabaling nga babae. Agasmat ti panagkari Manong Nemy ni Lili nga dinabaybayan, ti kapsat na iti ama. Manong Nemy nakasaksakit dagiti pasawa. At ti panakaimansayagan, ti asawak Manong Nemy di balay numitlaing ti nakaimansayagan na. Talo kami namang bambantay kan kuwana. Siyak kan duwang anak. Dalili kan ni Daiselin. Aduman nga luwa, tinagarubos kada kami Manong Nemy. Ngem awan ti sabaling aramidan mi no di mangawat ti kinapod mo. Namin pinsanan nga awanin ni Densyo. Ang momentayan na, adan nga ginina na. Katsabi ko ma, dati pa nakapakawan, dagi di basbason na. Panang pakawan mi kayo kuha na, kasta ko Muhammad, ti panang pakawan ni Abod Diyos kan kuha. Nagbalin nga nasinged, dagi di agkabsat, Manong Nemy. Tayo di makapagraduar ng peso Manong Nemy, ni Lili. Kastawan ni Tiragsak mi na nakairawar na ti board na. Kan nakastrek adagos ka ng iso. Nagbasamat Manong Nemy ni Daiselin. Kat siyempre, tikapsat na ni Lili tinang tulong kan kuwana. Tap no may tulong naman ti panagbasan. 4 years course, kaya't nakanumatagbaling nga maestra. Intultuloy ko mahit Manong Nemy nga si kaso ti sari-sari store. Kan di mga sa kaso ti kasapulan di kitanak. Manong Nemy. Italang bulan ti Marso nga nagraduar ni Daiselin. Madamati review na panagtek na ti board. Idinto ta ni Lili Manong Nemy. Adaan mo ti boyfriend. Nga naka-schedule nga paman lagit nga makapagraduaren ni Daiselin isuntumaten ti panagkalaysada. Idi boyfriend na nga ni Rodel. Pada namet ang mga isuso. Naragsak kami. No pa'y naragragsak kam kumapay Manong Nemy, nadda kumapay lang ni Densyo.
nga nasiyat kumanti ka sa saad. Hala? Pasti kung kuna dagiti na duma manong Nemy kas tala tibiyag. Saan nga maliklikan nga sagrapen dagiti panagsaga mga kaspan nakasubok iti kinapudno ti saan nga yabet iti Diyos. Kantangay iti nagbaligin tumaten di kiti anak mi. Manong Nemy. Dahito iti pagkasarita kadagyaman ak-unay iti anos mo ng ornos kalpasan ngayon nag-insend keng ka iti messenger mo. Sabi ko ma, tadamat na ibating nga andal ken liliwa pagsarmingan ti biyag kadagiti padang adim ngayon. Wine. Narigat man, iti sisina, naladingit man, ti mangipasina, mamagsina. Ngam te konada, langlagab man ti lubong ita, ngam, umbas to digiti langem, ket dumteng to ti barong agsapa, ken barungan naman. Toy nga rodagyaman nga pagaya mo, Lorna. Thank you very much kang Lorna ating ka pa nagsurat. Tuwen na inkarigatak nga inornos ti pagkasalitaam. Alpasan nga nabasak na itinsan mo iti messenger mo. Messenger ko.